ole voini ni somni paruk August 2022 ni ya chuanin tuna hin helai muna hin ko meka ama saberin pathian he na rom thu om sela hi le chen min kar hoi tu chuan adoda chuan subscriber te zinga thane min ngai puya video min share saka theto min chopu yu te in chuwa kalom tak zet boka chuan soi mai thelo an min chu ko sei lang lo menga zoya min soma ka voi khat hemi video ka siam vela wanga ka choya voi khat min somna le ama saberania ka kalom tak zet ani chuanin adot le chuanin mi thar tam tak ni ron luti ka hria kalom lu tu ka chuanin video te min share saka ai theito min lo chhuapui turin ka som joni chuanin tuna helai muna hetia ka ron ti zoi chan chu hei in hunga elephant cave karik don ni sai puk chuan helai mun mu ma satu te chuan kotlang an tia ma se elephant cave mo sai puk ti hi pu se sai non ang em hi mo chu ka du thu sa mani chuanin ka ron ti chan bul pui ber chu hetiang mun tuna hei tuna tu helai tu kho thla te po hi tuna video en ma chun om ti shelo ni chuanin helai mun po hi mun moil tuk achunglam kham an hoilam kham helai mun moil tuk po hi om ti shelo bokani chuan kan tourism minister po ha lo en la helai mun po hi om ti shelo engte kan tiang state dang te chuan state dang te ram dang te chuan an mun moi an ram moi na mangin khuljin tam tak an hiblu ta adventure tourism te eco tourism lama te an sang ani Mizoram hian state dang te ram dang te ai na sai theina ne ya mun hetiang mun te kan nga chuwang churin heng kan theina mang hian in khuljin na kya jungan la hib do ani ma se arama cheng nge nang ma nge pohan helai mun te om ti la khelo tourism minister po na om ti la khelo mitam tak tamjok in khelo ta ni araba mi nge te pon kan shelo chuan engtin nge state dang ram dang mi ten helai hetiang mun te helo po mun dang tam taka tam chu an shelo chon keini pon kan shelo chon engtin nge ram dang mi ten lo shia thayang mo chu advance engtin nge kan tiang tourism lama kan hiam chan ani chu ka tumber chu hetiang kan mun moi le mun tor quality na an tlo thai ang mun adventure tourism lampanga te theito pa Mizoram na ma kan son theinan le engtinge kan tiang kan ram mun moi tak tak haron phocho zel kan tum do na chunin ram dang ina suman lak lu na sa tak chu tourism adventure tourism te eco tourism lampang te hi ni chu Mizoram hian theina na sa tak ya chunin pathianin Mizoram ko vartin an soi thina engtinge kan tiang Zoram ko varanga mitlep te nan lu chawanga chunin ram leilung hausakna kan hai langa ti velte ni tani khati kha tam jok chon lein huai tanga rang khachak petroleum lai chua hausak bur tura ingai kha ni lo kan har chua hun jok ani kan har zoram ko varan di hi ami cheng te kan har chua kan ram hian theina na takana ya lein huai tanga lai chua chi ni lo kan ram moina le hetiang omsa mang hian hemi kan man thiam hun le kan har chua hun hi chumi ni zoram ko var chumo chumi hun a chuanin ma kan son chho zot don ani hetiang mun moi helo hi hei ai tam hei mi poi a moi kherlo hei ai mun moi poi khetra wanga tam chu tiang mang chuan kholjin kan hi don ni tuna hei mi kuti kho sa de po hi engmo han tlema alutna ti bolo to ka han chul mam deu le enge hetia anga kholjin hip theya siam heti state dang chu ni se scheme te chu ni se mo khulji an tlo le ru nang ma nge po han an ramai school anga izu tlo anga izungai san le mun moil tuk anga izungai kha hetiang te po hi lo ni le hetiang vel lek hi lo ni le meng ka soi om je chu in se thiamang tongkam ka thiam lo ka soi bo thi helai muna kan kem na video chu a full in kar le lama karim hudon ni kalom veke